Shiti uswa ka election chin nang thawan je ka yeng darbar ka jala Meghalaya na Soyong constituency ka Sengsan Hima National People's Party NPP hakani ka constituency ka lamad ik kubor ka penduk mensim hadin buba Kenneth Umdor wei na ginong elam ba paukmat ula ino ka kam secretary katkum ka shiti ka bala sapriang ka kirzan social media katkum ka tegi shiti resign ba Kenneth la phai ka tegi shiti jong u shok president ka NPP Soyong block committee ha ka laitrek chumang archar fulai klem da kadau pat ikidaw balai bula shem ban rai ban ino ikani ka kam haba persyang ban ekran ba Kenneth alor ka ne chik ino kam jong u penban omshim la penpai jubab setia nakaliang ginong elam ka Soyong block NPP kila ong ba kimpat yok pediang ek shiti walla kila benapat ba jing ino kam uba Kenneth kadai ke belati kena uba arwar jeri presiden ula makidon langut ke secretary hendrai uba Kenneth dalang smart adu kata-katai ke kam pat buon hi cumi bani shimenta namarau dei no hikai komon syukudau ba Soyong constituency kan jet unong thawan jongka hakish pautrek cumang arjar fulai na pedengki hendrungot ki batrawai ledi kata uba samlen malngyang ke NPP uba sensyar lengdo ke UDP uba S Osborne Karjana ke Kongres uba sandandor renthiang ke HSPDP uba stoding thaba ke All India Trinamool Congress baru uba serap Eric Karbugi ke BJP